ma whaamuka. Ko ki sirfia o kou. E le o whaia Trump le me le whaia kākou. O le o au maile me ka ure muria a ma o se le maile me o la la. O le ale me le o whaia Trump. Se isa o alea. Ia. Se i vanga ngā fo i wa se i lea au Samoa. Whako a mapu fo i kākou. Whawhikai la ua ala langa vari si siva Venezuela le si siva. Ko ai si siva le aku ngu ungo street. Pesi kuko kasi lau whai Venezuela. Ma ko ai si siva ma pāki ma fia fia. Ai sea, la ua se i sa o alea. Wale ma whainga se ia whaaloko i whani. Se i roe Amerika. Leanga o lai mo o mia he kū whamasingo ngā Amerika. O ngā o mea ngā ke wakua i Kongo Amerika. O le o kūra? Lenga. Ara foi mga Amerika awangi isafa Venezuela. Inga ia kumau pele kai kai ngā Venezuela la ko ko kuia la ko. Tala foi ngā le fai negotiations foi ngā ke wa kula fai la vai ia fekunga inga le ka me kai la peskengi mo le fai la kusia Amerika. Lena tonua e ngana la tala. O le kau ke kapisa le se ilea. Ioi, a wale mafai anga se ia Venezuela la koa, alenga ko through the election. Pa wale me wale kango mai se si malo se ir ka koa. Lenga ringa ko drugs of ka mo. Ede kiro ka ko me la ufaf. Or fangu sa mo. O koko. Ai sioki meri. Le yanga ngo fo yaku. Se o le mele ale nga fale ton. O le tatou me i fu tatou mafau. Ka ko fia pik mafau fo e me le au ye yo ka ko mafau ma. Yo o ka o mele ka ngoi langa connection. Langa fala au fa sainga. Funga nga si me fa pele sin fala fa sainga i Samoa. Me pi e ka o le ka o ke. Ele ka wa, esa o le ya. Ya fa la. Solo me gale se ka ko Samoa fala. Ahora fo ole si fide. Monturo. Lena. Monturo mo Colombia. Awela le nanton wa le ato o le tatu mo fa make sense atu le mele tupu. Ta atia ia conspiracy theory o a uma me ku le a o a uma se o se inga o a fa ia e kulo wa a fa ia I malo ke kele. A ho inga ka se ila ko wa. Expect death is around. E ia ye mali liu. Ele fou ngai me nga ka ko kala ngoala I kuspa ia o ko ka wala kanga kang fasioki isa la eru kuspa ia fasioki kanga kaua paperongia kaua le mau kau le au kau nei o kuspa ia ma fama ia fia kanga kang fasia kala ngoa I kaua isa la eru filiskia e afeng fasiokia e sauro se furu afeng fasiokia ka vika tui ko David o ka ko ka wanga me o ngi fasioka nga kai tau mo fai tau tus pa ia lis kai ai la over fai kau meu mo fury la tau over fai tau fury o toteli ma tau over for su e isi ai se kusi ave uma ia ka ko su e kusi pa ia mo uma kari o meia ai kusi pa ia uma ele se kapula al fai se merele kulafo so se me le lava le san kapula at kulafo sa ole leia e tulang ele se e oi a faia ole mafua anga lea ia se ile arga malo lea o longa fa ka ngainga manga kua mai ole se ka inga ki fa ka ngainga le faingo fola au fa sainga o se ka ia makua soli kulafo ngolenga e kapu fola au fa sainga I so se akumu o le ko ke vai aku ia Samoa o le lau mangu ia mai ngoa o se faipuli I se mori mau aka ko fo ia fakai ka inga mori mau Samuel nga kala ngoa le mai ia Samuel ngala ai samai ni mo o tatou o le mori mau nga le ai ka ke sa idea na mi ko ngor mori mau le ai o pu ia nga ka u mai le mori mau na fai mai ina ua alu atu le fale lea. Kurau whamalia aku o lea mai le whakai ka inga. Nga iei se eyewitness nga saunga whamai nga la ai aisa ma la aurel mali eto. Nga iei se mori mau nga sau whamai nga la ai aisa ma olo. Nga iei se mori mau nga sau whamai nga la ai aisa mai. Lea ie kasi ale mori mau. Nga sau ka umai lungo le Tautai A'e. Nga la ai aisa ma limongi.
e ulanga ia ai kui ia limongi e ka ua la wa ole sila me verify ele mo mo kamale ole ava ko limongi sia kirkingo nei mo sin sia kinga sia ki pe yengi ni me e lo ngai de kui wala nga afa o se me fai so e lo le dei me o le kui so o ala wo o lima po fiala e kui po lima po kapurima po kuor muriuru po fiala me kui fa aruira isa Kelly a ole mele na le ala ina le faʻasoa atuana o le isi mataupu faafetaʻitia la seʻi tatou tulituli mataʻi po o fea ka oko i ai le mele ua kupu ua le kekee ia maturu ia e lē faapē e olegia amerika faapela i le lakoaiga kekee i lē olegia faapela i le soga fai amerika ia le kulaga o le isi vaenga le atou o mana o tatea fe mele ta faso fa malulu atu to tele o tolu ngole YouTube o tele mai loa po le ase mafu anga e fai ma pe o le foi ele o maua ele ya en auto te police i ko e kamu kalelei mo le anga ia taia o ina te walu ele lo polale po mo mi pe ya mi sa mo mi le fa set up fa lua fe ro ngoro musi fe mali updating yo o le si vaenga le ua tele na pisa o ai ia le atunu u matatou Samoa ma ua tele foi manatu malanguna o le fasili ina ua faali mai mark shots foi o ila tou ia na loka ina i leo ai le fai le Christmas ono fala au fasaina i meu o sfainga o tele ila upu medala o tele foi fa pena se fina ngalo wa mai foi le fo ko sui me yer kala ngwa ku lepa le fa be mai e a sale te tau na se vanga na u approvena guilty ya se mai so finga ngalo mo le mta buala nga o le fo ko so ngei i no o watu ma fa so ma loya no walu so fisilingia ia le sunga ya va ai po le va ai law firm le to fa vai Malaysia tatina va ai no walu aso ofisilia ile tulafono le matua patatu o vaenga le nga ua kele nga pisa ai mana tua mai ua kele le upu makala makoe au mai fo i isi kusikusinga ona ole fo utala no ai le tangata sa avea mpale mia momoa yo la nga yanga ai kia o fa se o kanga maka dia nga pawa ka sa ka fale ko ngula vai o sublimo ka usanga ia pa a fise lim sublimo ka usanga ai kia wia ele fa pe mai o ka ngaka i o found guilty o ka ngaka i o mo kingo le lo nga mo wai aisa enough te fa lo ile ko ya a se pula ko fa pe fa singo ele fis fa singo awa enough evidence nga mo ala ko ling me ho fa pe wo lo ka ngaka i langa lipoki mai ai mai le nga langa fa ya ka wo mo le mo ko le mo ko le la ala ko me ia fa sai nga rate e ke la ia de se fa nga le fa sa wo ka o la ko ma wo le foi le ka ko lo ko so le ki aga ko angwa nga so fa pengen ka ke ma so salo lo fa te tele ali e tua ina uma fa soa o le sau no nga le a fionga sunga de loia sinia e mo tango feito watu ai se telenga ele ai se le anga ila lo tulafono e oi o le ai ya te taua ia le loia tangata ia matangata le loia markanga kalea o le meanga e oi fai fa msingo nga e grant le meta o le name suppression ma tu o le fai si le vanga roka ndula ai o lai le public interest le melea ile va inga tangata so o nga yo inga la ia mo le sira fia Samoa e wingi fa senga ka ko e manatu tangata pe an ofetu a o avea mapule mapale mia sale lei ai nga onga lucia wa kau piko filo ke ia le ufa mai boleanga o le visiri line mafofau ai sia na le tau fi ai la falling on la le mali joy in o tang of arrest o le visiri
ai se anga o kou le popole ai observer ma o kou uma ie kou ke pi kou ke langu mai le langu le ai se anga kou le pui ai foringa o fai pule a sa lenga le na taimi fe pule ai fai mata soa ai se anga o kou le popole ie pui foringa o Lise Marie ko ai se ana tou le popole ie pui la menga le kuskusi ai se si pe ai se anga fa ali e foringa o dio wala ngale ke o tele langa o le me kasi e o le la aulia le mali e toa nga maka ke kele mai rumo observer le la nga le ki fa ya kuai kau fa nga la pisi o le u fo kau sanga oi Samoa o nei fa se na tatou ele foi se me la upu ia me telefo mala le ya le o lo o le mtanga ruenga o leo o la fo ia lo ia e fau ko inga makanga ruenga o leo la fo ia lo ia sili ia u matu langa fa pena wala ngai le se me fa so tulafono ma so o le alu ele ko backfire ai mali ia ele ia se vai ngo mano fa so ai la mama so no ngo fo eli lo ia me nga ia ai ia le kanga le o molia ku sa pe le proven guilty o le mea na ia i le o le SMI le vaenga le a e fia nau e te apalai fu le grants and name suppression e kapuai ai so se name suppression e le fa vau la ai a vai ua malie ma fa malieina manu le malo leo ia la tofu ia lo le tulafono wa kaunga mai luma foringa o kanga kangi ia e deserve le mamalu lo tele o le atunu leiloa foi o ngiu sila e fa penga nga o nga maua nga pu e mai au ska kang fa pa fanga ulo e ka kaunga fa ali mai foringa se va ai ele akungu inge me ange o ka sa vali aku ale ma fika wi ile shopping center. That's what you call if akanga ilung mole atulanga ole public interest inga ia I loa e tangata le ala nga le nga fa ngamea e ko ke fiu lo e su kanga kala fa yele warrant of arrest la ko ke fiu su kanga le mawa sa do dunga mane ka ko ke le ambaye dunga ka nga ke nge ki le lo ava o tulafono ai tasi e wona fa sei na i tatou ma te fo tatou ma fo fa pe ai ole a mar kulanga ai te le tulafono la ia vaenga fo I e mautino ai leo mai le ongi kau aso ia nga o ka koso lena ai nga ko amba yang ngai fo ringa tu lo wasunga la de mali to me mo nga lo fia kai maka bure le ato le ai ma se singa kura I mai le ai ma se kuskusinga nga kura I mai ma fa pe mai pe ia o le fe kawi me le ko fa sa kaunga kai me molia ngo mai ka ora kai me nga ma ko front page mai lungo le headlines mai lungo observer ale mai lunga fa pe ngai ole mai lunga foringo tulo o tangata le no so fa iatu ale wo mai fa mai lango ole writer kanga ole right tulo wa lo so ko le pa ma e manga ko le writer king fai popo ko fo I ko ru ai mang ko nga me lango le issue le tau te tala no le issue lango issue ia le o porkiki ele ia le anga ngile me na mana tua ma tau tua nga kaulo finga ngalo kalo fai si kama fai son ko fai long ko rua fai lang fanga e ke I musu I vai nga nga kam fai le palola mau fa masingo yang fai unga grant ia haru ko sa wai per mele wa per mele o fai ngai I lunga ri ile le fai ma ko ke eu ko mai ele ma fa wer nga me o fela le right o le kama kulo fela le right o ia maron ko rua malang fanga sorry sino maka ukiyong ikang yo nga mau e fai loa ka mau e muse fai loa nana ele ya se vai ngala ala I fo tulo ele fa pe fo e fa tu ona tangata le ai kukusa o tangata soifua ai le fa pe o lo I kanga ka ko ke le fia in ko wole expose mai ka I lunga ai o me to te mana o langa ko ke e fa nga malo o me o mai to te fia
ele o tau whaia ona o se loto le lei ataua e tau te whaatau te e umai le laaulia le mali e tō malana te tainga. That's the main reason. Ko ke su e masaya tulau tau te sa ilia se vaenga fo ilele e tau sao ai se criticism i tutonu se whaitionga ina ia lape ai le te tainga ya e penga whaiaku e le se me tatu te pore au tiute yo se mapro kala melanga ko walo sisili sunga liloia ma nei ia le fa mari nonga te le ia vai se mai pakala fallo ia lenga kama yeah, publish they have to make an application to court for a judge to grant name suppression. But in order for name suppression to be granted by the court, they have to meet certain criteria. Yes. Yeah. It's a high threshold, so the application is generally declined. But even if the name suppression is granted initially, it will later on be revoked as police, and that will always continue to have name suppressions removed. So what Samoa has done in providing mugshots of the accused or defendants in its pursuance of drug dealers and for those involved in substance abuse, police are entitled to do so. They don't have to wait until they are found guilty. Drugs is now a matter of huge public interest in Samoa, and publishing the names and photos of those involved is not illegal until a judge orders otherwise. Ia nga? Ia, maro. Ava ika ko. Or kali nga. Ia, ono sa ila i o le to tele o tatou ma o fua le ngai pua o le fako aka ko waso vai aso mo or kausang. Ia, ave fo ida malo lo ngai se malo lo le famsi. Tatou tu ya soifua ma so fanau. A se soifua o le so. A toanga o le lima se furu breiva tu sanga. Ole tama po o le sunga ia longo baina tuala o melepone au se talia. Haftaila leo le tua. Ia lo na whamaoni wau dia lo lima se furu breiva tu sanga. Ile so. Na sisira mai kamaro o mo kwa malo si arko. Ia. Pe lima ivara o kamaso le pe so ko sia ki ko le misapo lima sumariva e vai ia le nala e vai a to le li no ko so fo e ka un ka o le on se fu pa nga ka wa ai va tu ta o ta tele io e va e ka ngo va ka ia mru tele papa longo paina tuala fa ta ile li mo na fa mru yanga mo o ele tama pelena ia maua pe o ni stu sanga tele what you te fight to no lo ainga no I say le kalisia. Thank you for all that you do. I love to tell him more from Jevik Group. Oh. Yeah, I come ma lo ela via fu ku ka Jevik. Yeah, mo tele la tonga lo di ma so le tu sanga mai ma o le taua ma tatu tu tia. Wala nga lai lungo le er come lo fa ofo Mr. Falai mo no fa tu lai lungo le lo malanga mai. O le isi aso soifua o le atoanga o le ono se furu male lua tausanga o le tama po le tutalinga ia ta elenga e te lini tuato. Ia o Alaska. Iyo Alaska. Maru ia tele le atoanga o lo ono se furu male lua tausanga. Iyo. Ta elenga o sunga ta elenga fe pisingisi e failanga fareinga. Okay. Ia male bakery el kamaro. Ya, lui tele lo wasa soifua fa lui le tu ele kai kai ka malo kai le ngani. Ya, lo fa tele tu proclame le tu ya mo oi. O le si asa soifua se mato tina fa le nganga. Oh. Ya, o le fletua, ya pasta melody, fata, waita, fata. Ya, fa manuina le suafa o Yehova waile le o ia fa va fo ilona lofa. Ya mai se ona fa maoni wa fua matangi ai ona aulia e lau fionga le fletua ya politina fo yo ngalwe ya le aso le nei na e soifua mai ai le nei fonga ele
o le lai o mai le so o le ke kauma ke po fia o le ale vo ke va ya misa wa mo ke ro vo misa vo ke misa o fia le ya ai para so ola umate langa tala vo le fionga le fatua tai lo po le toru se fulu male lima por toruno ko lima ko longo ya lo viero as fanga na ya mo tele lo was fua lo fionga le fatua fa tai fo i mo fa tai tai ngale le me se fo fautuina ya nga luenga me se fo tono ainga ya fa mo le tua lo fa nga fo ya nga ta sunga fa fenga inga me lo fa ya o proclame ya ale Tautai A'e fa tai fo lo te talo ya prayer warriors ya o tatou proclame fa tai ya me se fo yo mele li uma ya sa fa ya mo ministry nei fo tau sanga ya la tau sanga o tona ya to me se fo am tanga ni tau sanga ya mo wi tele lo was so fo ya te lo pa wi misa tatou was so fana le ne vanga le fifi le tau e se si vai nga tau o ne fia ta tele fa sifo ne ai wa ke le ka wa ka la aso tayao yes aso tayao o le tatou fa talanoanga ma le sunga lau le marito ya so tayao le tatou ava no le sa lo loma mai I le aso fa sifo la tau sanga pitai ya na to so te mai le fionga le pandemia ona o fitou tonu malana sau noanga fa al malo I le taimi wale fitou ia ya ona fa vanga le awase a matango le tau sanga ya le lana ma wolf so tainga aso tayao ya tau le lima ile fiafia tayao ya le mo wali tatou fa talanonga ma le sunga lauli ale ma le tole fionga le pandemia ya se to fo I se matu pala o se to fa ya wasa mo malungo le tatou proclame le amatanga fo yo le nei tau sanga awalange MCL tatou proclame le so tayao Tautai A'e nei tatou fa sisilanga pe no fa to la o to lungo le al de malo Mr Falai ko malanga ke ro e per ka mo mai vale ngi usila e fa ko e ye se fa apolongi nga o leo ke kaulanga o esa I luma fa kaunga papkiu e ka mai kaulanga nga makua russia ku kanga e ye ya ngo fa ko me on cousins ole umianga ye ole umianga ye awana MCL tatou papkiu ma Mr Falai I le aso faraile ma le aso to na address le tango po el address ya na esua tula ya le manrewa Free Winsford Street aso faraile o le ta o le tasi e ke wa usu ma yo ye usu aku ya e ko ai o male ele ise me fa ye le tayao aso faraile ta o le tasi le uli lo winga lunch ma le dinner ka uma pre-order mai em faina pre-order mai messenger mai I le tatou wa Tautai A'e po le tatou la page foi le professional page asiata fale malu pio valiko ia pete messenger fo ia li atau le tatou page masan e ma fainga pre-order ia onga o le tulanga fo ile le tisau e le fia mai wala se mea wala atau mo fai e lua so aso faraile le tasi anga ile valu po ma le aso to na ile iva ile tayao ana ile tolu le fiafi mangi au kilangi o lo wavanoa le nei e te toi tofo ai I le aao o le tamaloa o Mr Falai me se le sosi le sosi lea ke lo ke whako ese aku ia ise usolanga le whako uwha iloa leo le mele nungai o whako ese aku e ke meri mai au le sosi a Mr Falai e le ia oa mai wa lofa ku akelo ngang ko ngo reply aku ma foi la ka fa Mr Falai le lo histinga le lo ka me die kope me le finger recipe wa lofa mai ya le fa ngo lo sa le la ma wei ya mo ma ko ma nga yo social ka ma ya le foi me wa la le fa ka pokala eu sou mai mo body mai ka eu sou mai e ma ku ai ka ai le ia ku se ko ru ipu ka ko misa ya na saura mo oscar ongo kai lua o de itia ma take away la ver fa ya e ongo ipu le ko ai a fai pa e fa pe fa so or pe so o le YouTube pa misa e de sei la marca ya au te pole vai aso fou ole o ai ka ko ka fiku tatou te mi masani ai ono le vai aso amata ya tatou malolo le afole ono
te tele fasisilanga mo Hawaii talo fai a fata ayo mata mai te fono ya fata mfapia mai ya ai foi la ko ya makarangi ka usanga marka polo ngai mea makafali na so finga kong ya mo rangale umole nang makario left opole marka usanga kia ya ai foi la ko ya volgi ka usanga pila faisinga swinga ya o te pole fata ona oile wa mo mai o le tatou fasisilanga le mo meta fali Hawaii o le tatou fono tanga masani le tatou meta fali ya ile aso se fulu o Januari aso to nai ta le lima ile afiafi ile no fuanga kanana fo e faka asa fi oto mtalatu au na fo ilunga le tatou wa ingoa o le fionga le tete fono po le prestini ya mai la tofo o le committee ya afio ye matala au pa pia ete fi awai ya ma fatu mo wina lango ya ile tatou va fa fai fai ulo sa tala vai tu loa ai ulo tu lo masi utina ya afua malo tu to tasi ngale Blake ma Daniel go the Seahawks matua yo mata lele ya mafato to ale talonga ya fa marulu atu si mato vaenga le 49ers our 49ers fans fa marulu atu wangu tia Joe maleata ya me se foi pay area pale le pepe pale me se foi ya le tuafine ya toloa tamaseu mautou mana ya 49ers San Francisco e mai se alta uso ya Jesse Saporu por sunga se yuli ya eto yo so fo ile la ai wa malo si tele le tatou Seahawks ya ile nei fo italonga sa fenga yai alo fatela tu tatou filo ile so tayao asiata bri atawa aso foina SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le falimali wa tama whanau Samoa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia wha afso o taimai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea I lo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa avenga, mo toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services.